Nur, anjo nenek Nuriolo na, sana kiringain na ritau. Nasaba, sana kibaji na riparan na tau. Nia papasan na nenenu mangeri anak nangaseng. Nakana papasan na, antu nikanaya tau mangaseng na ciniki buko na gau ka. Napamatein na tau mangasenga, ia mintu ningaya ritau. Mingkaten aja sali-sali bandra nuna labu soal lo. Alhamdulillah, tenama ka jama. Ama, iya na. Pau mina, nakulang ngereki. Bangi marah yang pimak deh. Inur, Ngapa Nur? nakana, nia erok na pau. Mingkaten anjari na pau. Ngapa bedeng? Tena tomon jo kuasei. Nakana, bangi marah yang pimak deh. Oh, apa aren tuh? Deng kanang. Oh, deng kanang. Jekaro Yusuf. Iya, karai. Kamami Yusuf. Kita yang ibede sinampe dulu karai. Abis-abis ya rolo. Anjo pajak no motor no. Lebih menu bayar ah. Iya, lebak mangka me kari. Unatena saba amembara ak lampa siagang maknu mayang pasurayang ko anak na deng gasing. Naik kasengan jore na deng kanang anak deng gasing. Inur karai. Oh iya, Inur. Tabi kari. Kipa mo purang mama. Apa yang pau? Niya bayuangku kari. Ruang tau masingay. Kalau pa men bayuan no. Iya mo anak na deng gasing. Tabi kari. Aku polong bicara anta. Apa sih? Su, turukia mina erok na karai na. Kabajikan nuton jina boyang ko karai na. Tabi. Kipa mo purang mama kari. Di kama may pagkasya na bayuangku. Ruang tau masingay. Nabat tu di kupilari bawang-bawang kaman jo. Iya menjadi kanaya talla sa usu. Niat nak kasyat nyama. Niat nak kasyat Pak Rizki. Niat nak kasyat Tekne. Nyaton nak kasyat Pai. Tabi kari. Mai makotin bro. Alhamdulillah. Teta, alam pa maasikola. Alam pa maasikola, ma.
Mina, sini kisaya nyo matalo. Iyo, ngapa kanya mata lo? Jami tanja na. Sinampe mami na sara. Puna sara kaya ngapa mi? Sasa milinoa mina. Nasa minor ka untuk anak-anak cak dia lagi ngiseng. Mingkanu asa di batuan na mina. Batu ngapa na? Batuan na. Kama to maiki anjo puna toa maiki. Anta makaruwe maiki. Batuan na mina. Sinampe mami na kisara. Tabakanan no Nur. Puna sara maki. Tena maki rilinoa. Mate mo kumina. Ah? Na puna mate maki. Amalak balita mami aku le antulong ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inaiki. Pasti kate ni aring inur. Batu ke maiki ase ngarengku. Tena jana paralun waseng. Angka na batu ke maik waseng aren. Arengku Yusuf. Inakke anak nakaremile. Oh, anak nakaremile. Nur. Punamay ko na pasuroy karimile. Lana pak jari benengku. Tabe, kipa mo pura nga kareng. Kipa wa mami karemile. Angkana kipa mo pura nginur. Apakah mula batu dicapau na sa kena no dicapak bangkena. Tena pa kuero ni Pak Bunting kareng. Sabak na. Solana toto aku tena sikola. Eroto nga sikola tinggi-tinggi kareng. Puna tamak ka SMA, ak minasaan sambungi. Eroto nga aku liya kamaturun tawa. Sikali pa pole kareng, kipa mo pura nga. Tena jana ngapa? Nasabas ito jena. Inakin ya tonja bayu angku. Karai ngaji, erosi kali yang pasti aleki. Puna kaman tu pale, bajik mi, nako palakkanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu gimana keren? Anne kabatuanku mari balla no den gasing den puji ilaku sana baji na jari minasangku barang baji tonji batui. Iya kareng, nampak ini batu saya gandeng kanangku, nasan natong moranuku, apa are ku tadeng ilah kabatuan tak kareng. Kamanne den puji, den gasing, anjo anakku iusu, taurung katommi, lompo tommi, siratan tommi angkalabini. Iya kareng, natena bayine marayan riatin na karayenga. Anak takji inur jari kabatuangku mari kate ero kasyagang karayenga ampasyalle anak tak inur siagang yusu Jari tika memiliki kisah ringilak kabatuanku den gasing den puji. Unay nakinjo iya kareng siagang makna nur. Irate merilai karanuku na iya jia para lutongi kapang dibilang ngeri ero anak ka. Nasaba anak-anak kalandale kang isalang katalasan na. Batuang kananu den gasing. tabe kipa mo pora nga jay dudu kareng riban niya atantay nur apawi rinake siagan ritetana angkana apala popor kiri kate kareng apa karamula ricapa una sanggen na naon ricapa bangkenna punna jodona anak-anak ka asigapa jantu salang mingka pasamirolo napatulusu kapilajaran sekolana ero ki akulia punatama kiri SMA kareng apa pila na boya inur akulia dan puji na anja baran na karaya tena jakapan nala busuk la na kanris yagan na balanja Anjo anak-anak kadem puji batu rikate ji ritau towana aminawan ji antu anak-anak ka rikate ritau towana kama toje ngi kareng mingka malaka ampak risi atina anak-anak ka
Nasaba ia tonji sallang anjapai talasakna. Ia sallang angkasia kita lasakna kareng. Jari batuanna tenang taga kaanna den puji. Den gasi. Ki pamopora ngak jai dudu kareng. Apa karamula ricapa ukup sanggena ricapa bangkengku. Kunakam mantu den puji. Den gasi. Ambatuanya angkanaya tena nungaya. Kuna tena nungaya tena tonja matu-matunna tanaku segang kokongku antunu jama. Jari lepas santomi pali. Apa karamula anne rika makamaya lepas santomi anjo tanainya segang kokongku batu rikau. Amari makon jama. Aku palakana mo pali. Mbak bagi motor den kana. Iya nak, Pamupura nga ma. iya nak, angapa ki? Tinake jari saba. Nani pamari tetaku anjamari karemile. Tena jani asala nak. Anjo anu kamaya, sanging anu batu jira Allah Ta'ala nak. Jama-jama, dalle, kamatea, sanging anu rasyana Allah Ta'ala nak. Tena nakule ni sastali nak. Ukamasayang ki ma. Ukamasayang ki sarang tetaku.